Haka arpu sau terik naitung uba met ba lingdo MLA kamairang ulalong ukongsan ban khap ribon bat play ya kaying school bathamai jong St Mary's RCLP school kabadon Hanong Tliu Eastern West Khasi Hills district. Haka jingyalang play kini kaying school bathamai ladon lang usordar Nong Tliu kinong penyak school kinong hikai ki kena school ki kimi ki kpa bat ki pat ba nakishnong bamarjan. Yakini ke ying school latay ha ka jinglot ka basaw point san lak tingka balabay na ke MLA scheme Special Rural Work Program jong sinem arjar arpuay arjar arpuar bat arjar arpuar hadu arjar arpulai. Uba met ba ha ka jingkran ha kini kasngi uloong ba ka jingwan ka jong u kamday tang ban play kini ke ying school henry ka longru ban ye kendo ikinong hikai ki kena school bat ki pai ba bat kham tam e ban yu i de la ki jong ki khmat e ka jinglong jingman jong ki khana school ulapen pau ka jingkmen bahakani ka school ki don hadu saus pangut ki khana school ki bawan ban puli uloong bakadon ke ka bakerpang bat ka bakring yi ki khana ret ban wan puli hakani ka school Suplemen ko kraw ban legi kamera kelas jong kami ka North Leo RCLP school building. Jam kita pilih keselamatan kita dan ibadah kita ngam orang makawai kalau kau deh pi pan ya kau deh pi bersuara ya kau deh ngasong ngasak sekolah dengan jual mereka kuat ya kawan bawa kemanjau pi dan sebun bak sekolah katau ke jangan kalau ngakuat negara misal bagi kamera kelas ini penyadai jual pat kakum kena juk ke pemerintah ikan na kelas kita ide dulu kita iya hadir kakum tarukum bagi dia benong kita ka batisam jing ajeng kai nak bentak kita kita balai kita kena senang benong kimyo iya kejuk kecil kai kimyo iya kejuk di classroom kimyo iya kejuk di facilities kumbakiyo kita kena sekiwe kita ka kani kamde bang awang keno ini no nrai kade ke bentah jumi ya ke banginya dan bentah nak kata awang saya bentah bang don kam ya baro ni ma ne ma we bala leki do orang kata dah filu pa don kam ni pigira ma jo kabalang don kam ni pigira kai jo ke school don kam ni pigira elam jo kabalang di bakri do don kam ni pigira elam snong don kam ni pigira ma don kam sama ni telang snong kita barak kinong iba pil bat iba poi saya kata jing angno jonga jong bat jong palo ini nga on pi mena asuram tentang na bangale school building i tentang kami di doso ko ay penyarot tang makabor ma sudah ko tapung kecilio jong iskim kecilio jong ki alarmen di bagio nakabanta jong pi nakabanta jong ki paiba akabali baki development activities jong kanita consultancy brokwe ngai nanangi beteng nanani sakman nanam la dam ay kan menuju pulang nanam beteng nanani sakman ya kawan wa susu ya kita dijini ya kibede nakabanta kini iba pipi la berpapa dan ay dikir patulnya ya bi ka managing committee jong school kino kai jong school kiba 3 tahun lalu headmasters aku beli baru dan kampung ini terhilang tapi bagi kena sekolah tinong betul sih kena sekolah tinong kita kirim mau lembang kecok mesin kita lomba baru yang kebalang itu pilih mau ngirim betalang kalian saudara senang nonton kalian juara ini ay ketika malam dia ay kita kerja makan sekolah jopi karena kita kena nyai sekeman hakil yang bawa kita pikum kau balang commission jobi kalong nakabenta kini kihat kita dengan nama sosial dengan hal lain